ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯐꯤꯕꯥꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯩꯅꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯂꯨꯕꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯟꯚꯤꯛꯁꯟ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯟꯚꯤꯛꯁꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯄꯦꯇꯤꯁꯟꯁꯤꯡ ICCꯅ ꯗꯤꯁꯃꯤꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯤꯚꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯑꯟꯖꯂꯤꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯐꯤꯕꯥꯅꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯕ ꯀꯤꯗꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯈꯨꯕꯥꯛꯇ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯗꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡꯍꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯤꯡꯍ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯆꯍꯤ 134 ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟड ꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯅꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯡꯊꯕꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯊꯧꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯤꯡꯍ ꯁꯃꯥꯙꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡꯍꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯏꯈꯦꯡꯂꯛꯇ ꯏꯔꯝꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯅꯤ꯫ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝ ꯁꯥꯒꯠꯁꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ꯫ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ मूर्ति लेरंगनी म्यूजियम लेरंगनी पार्क लेरंगनी निंसिंग खुगम लेरंगनी कना कना की मखोई मखोई जाति दुगी मपा मपु सिंगी तौरंबा तौरंगखिबा लेखिद्रब सिंगी निंसिंग खुगम करिगी मतम मतम की लाइव मिरोल दु मदुगी निंसिंग हले हर कांद मदुगी नेशनलिज्म्स मजाति गुमरे बा को नुसिबि वाखलों दु तत्ना थानबी यादना मचिन मनाव ओइबगी वाखलों पुनसिनबीदो तंपाक लेबो मेटेना तौबो फतबदो सिंग इम्पैक्ट पी सिंग फते यौवे सिंग फतबा तौबा फतबा तौबदो तंपाक इम्पैक्ट यौवे मरमि तत्ना थानबी यादबो ओइ अदुना सिंग थाबा मथौ मदना तंपाकी मिनेना कोइ तुमिने लेथोबो याबो ए मोइ तौजबनीना मोइ लम तौजु अदु यादे। थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टरना लुचिंगदुना महाकी कैबिनेट मिनिस्टर MLA सिंह एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिसर सिंह अमदी डिपार्टमेंट की मकोक थोंगबो ऑफिसर कयाना महाराज गंभीर सिंह की फोटोदा हेकत लेकत तमदुना इकाई खुमदब उतखी अमदी मफम सिदा नौना साकिबा कैफेटेरिया अमसु हौनबी मतुंग इना नौना संगादुना मियामदा खुसिनखी। सेशन जस्ट बिष्णुपुरना मी हाटलुबगी मरालदा मे तांग 13 ꯏꯪ 2018 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस लाउथोख्रबा तौबुल अवांग लेकाइदगी एलांगबम गोपाल सिंह चही 53 अपोक्प लेखिद्रबा एलांगबम इबोचौ सिंहना महाके सेंटेंस ऑर्डर असिबु सिंगनरदुना हाई कोर्ट फाइल तौरखिबा तोंगान तोंगानबा क्रिमिनल अपील पेटिशन सिंग डिसमिस तौदुना सेशन जस्ट बिष्णुपुरगी जजमेंट ऑफ कन्विक्शन अदु अपहोल्ड तौदुना थमख्रे। प्रोसिक्यूशन की केस मतुंगिना एक्यूज गोपाल सिंहना ꯏꯪ 2002ꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯇꯥꯡ 22ꯒꯤ नुमिदांग पुंग 8:30 ताबा मतमदा तौबुल मयाई लेकाइदगी मयांग लंबम प्रेमानंद सिंह अपोक्पा M. बिजोय सिंह कौबा मियोय अमा तौबुल माइक्रो बाजार मयादा लेप्तुना लेरिङैदा थांगना थिंदुना सोकपदगी JN हॉस्पिटल लाइकनरबा मतुंग लेखिदबगा मरी लेनना बिष्णुपुर पुलिसना गोपाल अमदी महाकी मपा इबोचौबा फादुना मखोयगी मथक्ता अंडर सेक्शन 302 IPC की मखादा FIR पांदुना फाखी। तुंगदा पुलिसना महाकी मथक्ता इन्वेस्टिगेशन लोरदुना ꯏꯪ 2012ꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 3दा एक्यूज गोपाल अमदी महाकी अपोक्पा मपा इबोचौगी मथक्ता चार्ज शीट फ्रेम तौदुना चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बिष्णुपुर की कोर्ट सबमिट तौरखी अदुबु ꯏꯪ 2013ꯒꯤ मार्च 19दा इबोचौ लेखिदे मरम असिना चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बिष्णुपुरना इबोचौगी मथक्ता लेरंबा क्रिमिनल प्रोसीडिंग सिंग क्लोज तौखी अदुगा अमुक अंडर सेक्शन 209
CRPC की मखादा सेशन जज बिष्णुपुरना इंग 2013 की मे 9 दा एक्यूज गोपाल की मथक्ता अंडर सेक्शन 302 IPC की मखादा मयांग लंबम प्रेमानंद सिंहबु थांगना थिंदुना हाटपगी मरालदा चार्ज फ्रेम तौखिदुबु एक्यूज गोपाल नदी मंगोंद सिरिबा मराल असि यानिंगदे हाइना कोर्ट हायरकपदगी कोर्ट न केस असि की ट्रायल चथनबा प्रोसीडिंग सिंग लौखतकी केस असि की ट्रायल इंग 2013 की जुलाई थादा चथब हौरखी अदुगा प्रोसिक्यूशन विटनेस 13 पुथोरक्तुना कोर्ट असिदा मखोगी स्टेटमेंट सिंग रिकॉर्ड तौखिबगा लोइनना मिहाट अदुदा सिजनबा थांग अदुसु एग्जिबिट ओइना कोर्ट प्रोसिक्यूशन ना पुथोरखी अदुगा एक्यूज गोपाल नदी महाकी ओइबा विटनेस नमदी डॉक्यूमेंट सिंग ट्रायल मनुंगदा कोर्ट पुथोकपा लेखिदे अदुबु एक्यूज गोपाल की स्टेटमेंट सिंग अंडर सेक्शन 313 CRPC की मखादा रिकॉर्ड तौखी केस असि की ट्रायल सेशन जज बिष्णुपुरदा लोयरदुना कोर्ट असिना इंग 2013 की मे तांग 13 गोपाल की मराल मतुंगिना मपनसि चुप्पा जेल दा थबक सुबगी फादोक पीखिबगा लोइनना लुपा 2,000 फाइन ओइना थियनकी मरम असदगी कन्विक्टेड गोपाल सिंह महाकी काउंसिल एडवोकेट वाई राजेंद्र की खुथांगदा सेशन जज बिष्णुपुर की इंग 2013 की मे 13 कन्विक्शन जजमेंट असिबु सस्पेंशन तौबिनबा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर क्रिमिनल पेटिशन सिंह फाइल तौरखिबनी हारिबा क्रिमिनल अपील पेटिशन सिंह असिगी एडमिशन हाई कोर्ट न पीरबा मतुंग पेटिशन सिंह असिगी अरोइबा हियरिंग चीफ जस्टिस संजय कुमार अमसुंग जस्टिस MV मुरालीधरन की डिवीजन बेंच चथकी हियरिंग अदुगा बेंच असिना कोर्ट केस रिकॉर्ड अमदी काउंसिल सिंह तौरखिबा सबमिशन सिंह तारबा मतुंग असुमना ऑब्जर्वेशन पीखि मदुदी बेंच असिना इंग 2013 की मे 13 सेशन जज बिष्णुपुरना थोकिबा गोपाल सिंह की कन्विक्शन जजमेंट इंटरफेयर तौबगी वैलिड ग्राउंड सिंह लेते मरम असिना बेंच असिना कन्विक्टेड गोपाल सिंह फील तौरखिबा ngakpigini file tawrakhiba criminal petition sing asi dismiss tawre haina mamang chahi gi December thagi aroi bachayoda judgment takipani The Joint Action Committee Against the Killing of Yanglem Priyobrata Singh na January 8 gi ayuk pung 3 tagi tidim lambi ban tawgani haina tawrambadu matam kharagi oinagi thokre wafam asi JAC gi publicity secretary Lystra Menjor na ngarang media sing unavada phongdokhibani Menjor na makata na hai JAC na misi asiga mari nena January 8 gi ayuk pung 3 tagi tidim lambi matam kaktana ban tawgani haina tawrambadu ban asina maram oiraga praja singna thengnagadaba awaba sing yenglaga ban handokpagi warep asi lepkibani hairi mahak na hai wai Priyobrata asi thawa yaudraba hakchang hausi rims mokta tadna leiri aduga JAC na mahaki asi bakchang makhogi demand fangjiba fawba lauroi JAC na government ta misi asida chenariba mioi sing masak thidok piduna ain gi oiba matik chaba punishment pibinaba taksinduna amadi leikhidrabagi imung manungda compensation pibinaba amadi asibagi yama naknaba mioi da chanaba thabak pibinaba demand tawduna lakhibani ningsing bayai nachau awang laikai ward number 2 dagi Yanglem Priyobrata chahi nifu mari asi mamang chahi gi December 13 da thiba khangdana lakhibani aduga mahak asi Nagaland gi Fisema village da sina phangkibani Kasar gi Gat Patil Part 4 Khoirenda numit humni chatharakiba All Assam Sepak Takraw Competition English singani kunhumdoi ngarang achamba thoram amaga loinana loisinkhre loisinbagi thoram da Emolendu Das State Vice President SC Morcha Monju Gawala GP President Badarpur Masimpur RK Sanahal Vice President All Assam Sepak Takraw Association E Sunil Singha President Sanamahi Sports Academy Khoiren Ngangom Ibomsa Singha Assistant Secretary Assam Sepak Takraw Association E Premakanta Technical Director All Assam Sepak Takraw Association T.A. Sasinandan Singha Sandramani High School की ex-principal Indramani L. Ranjan Singha General Secretary All Assam Sepak Takraw Association na chingbana dais the funky final match singda Sub Junior Boys the Rural Development Committee Lakhipur Khunau A Sub Junior Girls Regu Event Kasar A Junior Boys Regu the RDC A Lakhipur Khunau Junior Girls the Kasar A Senior Boys Regu the Kasar Team Senior Girls the Kasar Team Sub Junior Double Event RDCA Lakhipur Khunau Sub Junior Girls Double Event ta Kasar Team Singha Champion oiki
competition asida international ki thakta mana kya phanglaklabi ayakpam Priya Devi da Okram Lakhikanta Singha General Secretary Sanamahi Sports Academy na Best Motivator and Sports Achievement gi award amasu piduna ikai khumna bagaloinana national amadi international sanaroi singasu lengyan fi kudol tamduna ikai khumnaki champion asida champion amadi second runners up takraba singda mana mathum yenthokduna numit humni chatharakiba competition asi mapung phana loisinki All Manipur Football Association na player lalon ki basu leite aduga sanja thumda to ki basu leite haina amfa gi president Morangthem Ratan Kumar na social media gi khutang na sengdorakli mahakna makha taraduna handak ta pangthokiba desam gi press meet amada amfa na sanja thumda toduna player sing lalole haina maral siriba sing gi praman sing desam na puthok piro aduga amfa di player sing gi yaifana bagi damak kathokpa magaloina thabak toduna lakli aduga amfa na sengna player sing gi damak kathokpa magaloina thabak tori haibasi India gi oina lairiba association kontra tarokna sakhini haiki Manipur gi football team thabagi matang dadi English singani kunmathoi da federation dagi lakpa participation criteria singi matung ina thabani duga amfana ngasi fawbda documents sing the base toraga thabak tawi yumfum yawdaba maral sing pisinduna amfabu mungchathi na ba hotne biganu haina su mahakna appeal torakli mahakna amfana ngasi fawbda player singi marakta michang mikhai naiba thabak amata chathakiba leite matik chaba player singda priority piduna selection tawbani maram asina amfana ngasi fawbda no mercy in football haiba pandamda jatuna lakli haina mahakna phungdokhi akoi manipuri football da aili ki viral ore bisigi matang dani sigi matang da koi ngara si koi tarik tareta koi amphai oiba press meet sinduna masi yamba singdok chakre kupna akoi hajebeya ba hajakre adubu ngasi adugi ngarangi numitgi numidang da desamna akoi mogi press meet ma tawraga mogi koi secretary sina sumoji sina swan tawraga koi ampha bu koi plan la lon ba yaroi sanja chuna to ba yaroi ase si matang ni aina hajidoi se ampha na plan la lon ki bisu leite sanja tumja to bisu leite adu masi matang si di desam khang ngadi desam patho piro sini akoi na hajai se aroi beda maro oiba paw amu hanna Hauzik maning tamna Bharat ki thiba nungda leiriba iramdam ase ipa ipusingna kathoklam sing adugi mahaini chief minister mi hatlubagi court na conviction pikraba nupa amana mahaki conviction order suspend tawbiu haina tharakpa petition sing IC na dismiss tawkre matang asida hauzik ningthelgi update loisinjare makhata ba update kidamak mayam punmakna meeting daduna lebiyu amukhana khumjari Welcome you all to UNACO School Channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 km away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration commit Mason open for 2000